Жолдун четиндеги унааларды көрсөтөбүз туугандар. Бүгүн 17-iyul авторынок. Fit 390 миң дейт пробег. 2003-жылкы объем 1.3 экен. Прошу 5530 дейт. Телефон номер 501 44 15 44 экен. Ээси жанында жок экен туугандар. Ичиде жабык. Сырт кабалы жакшы. Сырт кабалы жакшы. Кыргызстан номери. Объем 1.3 экен. Мунун жанында эле жанында турган степ, Honda Step 1999-жылкы автомат экен, объем 2де 400 миң сом сурап жаткан экен. 707 46 33 55. Кыргызстан номери. Номерине чалып тактап аласыздар туугандар. Номерин чалып. Кийинки жанында турган Toyota Кыргызстан номери. Маалымат кагазы жок экен мунун. Маалымат кагазы жок экен. Сиздики байке? Кийинки Audi 80 бочка 1988-жылкы объем 1.8 6-7 литрдей расход 110 миң сом сурап жатат. 552 73 60 60 501 05 35 06 дейт. Телефон номери 110. Ассаламу алейкум байке. Сиздики? Болор баасы канча байке? Слушаюсь дейт. Вложение керекпи? Вложение керек дейт. Телефон номерин чалып байланышасыздар. Кийинки Nexia. Ичи. Маалымат кагазы Nexia 310 миң пробег. Объем 1.5 7.8 дейт. Центр замок. Push start 120 миң сурап жатат. 701 00 34 84 экен. Nexia. Кыргызстан номери. Кийинки жанындагы Matiz. Dev Matiz дейт, Корея. 2003-жылкы механика. 200 миң сом сурап жатат. 507 510 574. Кыргызстан номери. Ичи. Ассаламу алейкум. Сиздики байке? Болор баасы канча байке? 180. 180 болор баасы. Вложение керекпи? Вложение керекпи? Керекпи? Кайсы жактарына? Ассаламу алейкум. Вложение керек байке? Вложение, видео тартып атсың? Видеого YouTube'га. Вложение кереги жок дейт. Жана номерине чалып байланышат. Кийинки Audi A6 Кыргызстан номери. Кыргызстан номери, маалымат кагазы Audi A6 1999-жылкы дейт. Оригинал бензин экен, 2.4. 810 расход. Механика дейт. Хорошее состояние. 280 миң сом сурап жатат. 707 51 95 51 экен. Телефон номери. Номерине чалып тактайсыздар. Кызыккандар алам дегендер болсо, Кыргызстан номери. Кийинки Nexia российский номер. Nexia 2010 дейт. 300 миң пробег, механика, объем 1.5, расход 7.8, мотор коробка дейт. Прошу 130 миң
сом сұрап жатады. 706 879 166 дейді. О, YouTube бәке. Есі де ішінде екен. Нейші? Ассаламалейкум бәке. Болар басы қанша бәке? 120. 120 болар басы. Вложение керек пе? Керек жоқ. Алат іштер еткенде, айда еткенде. Номер российский екен, да? Растаможка оформление. Бөлілеге. Жаңа номерға чалып байланышасыздар. Российский номер. Ford Focus. Ford Focus 2001 жылғы механика. 810 рет, расход. 708 05 05 21 екен. Телефон номері. 220 000 сом сұрап жатады. 220 000 сом сұрап жатады. Арты багаж. Жауап екен. Ассаламалейкум бәке, сіздікі? Қанша? Бағасы қанша? 165. 165. Жылыч? 2007-18. Вложение керек пе? Вложение. Қырғызстан номері. Алат оформление қылады, айда еткенде. Өзім алтында 2017 тапқырған. Авалы жақсы еді. Матис. YouTube'қа видео тартып отам. Кейінгі Hyundai Getz дейді. 2002 жылғы механика. Объем 1.1, 6.8 расход. 320 000 сом сұрап жатады. 708 05 05 21. Қырғызстан номер сіздікі бәке? Авалы қандай, жақсы? Состояние жақсы дейді. Есі де бар екен жанында. Механика. Ішідағы жақсы көрінеді. Вложение қылып керегі жоқ дейді. Арты. Болар басы қанша? 320 деді. 320 болар басы. Çalsa сөйлесесіз дейді. Жаңа номерға çalасыздар. Кейінгі Жигули. Кейінгі Жигули. Алмат қағазын көрелік. Прошу 150 000 сом дейді. 504 97 80 34 дейді. Қалған малыматы жоқ. Қырғызстан номері 150 000 сом сұрап жатады. Ичі жауық, есі де жанында жоқ екен. Паркоп жоқ. Кейінгі Mercedes. Малымат қағазы Мерс 124 1989. Механика объем 2-3 дейді. 180 000 сұрап жатқан екен. 5-7 47 03 38. Телефон номері. Шындай машина керек болса, жаңа номерға çalасыздар. Номерға çalып, тағы малымат алсаңыздар болады кененірек. Кейінгі Audi 80 бочка 254 пробег 990 механика объем 1.8 дейді, расход 6.8. 165 000 сұрап жатады. 707 19 17 17 срочно дейді. Audi 80 бочка механика. Іші мына ұшындай авалда. Номерына çalасыздар жаңағы. Номеріне, Қырғызстан номері. Кейінгі жанындағы Audi 100 год выпуск 1990 дейді. Механика объем 2.3, расход 8.10. Хороший состояние. Прошу 145 000 сом. 780 80 32. Audi 100. Ички авалы салам. Ассаламалейкум бәке. Сіздікі? Болар басы қанша бәке? 125.
болушу 125. Жакшы эле жүрөбү? Жакшы эле жүрөт дейт. Сүйлөшөбүз дейт туугандар. Кыргызстан номери жанагы номерге чаласыздар.